네, 미를란 압디 칼리코프 감독님 수상 소감은 영상으로 대신 전해오셨습니다. 상은 부산국제영화제 박선영 프로그래머님께서 대리 수상해 주셨습니다. 그럼 감독님께서 전해오신 수상 소감을 함께 보실까요? Арыбаңыздар, урматтуу кино сүйүүчүлөр. Баарыңарга чоң рахмат. Биз абдан кубанычтабыз. Биздин кыз алагачуу тасмабыз ушундай чоң деңгээлде өткөнүнө. Эл аралык Бусан кинофестивалына өзгөчө ыраазычылык. Калыстар тобуна, көрүүчүлөргө, фестивалдын уюштуруучуларына таазим кылам. Андан тышкары менин кино тобума өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңарга чоң рахмат. 네, 프라사나 비타나게 감독님, 미를란 압디칼리코프 감독님 다시 한번 진심으로 축하드립니다.